Nyamban kondisi kampung kamu, malam-malam ke Toreyong, tutu ke sekarang. Naruh urung melhero ka. Dang-dang na yang baru, dapres yang baru, Nah. Mana yang baru le pajat truk home. Nyata nyambut. Nyamba nih kamu, malam-malam puasa pakai Toreyong. Tutu ke sekarang, yo. Berapa? Allahu Akbar. Dua baru kok juga mereka nih. Itu yang kayak lobe. Tadi ya. Dari jodoh hana mendeuh pi. Kapah puang. Allah Rabbi, dua baru kok tuh kamar mereka nih orangnya. Dip, belum. Kayu. Kayu. Iya. Iya. Kayu tu nya. Lupa juga ditikam. Ini kok hari pupung apa? Sampai tempe itu. Kau samping ti, beda lu. Yo, mereka pecah. Mana puang ya, muka penuh. Hai, beli lau kau? Nyan. Beti lalu tengah. Angku nyan ke. Bang beti lalu. Samping ti, samping. Ke bawah apa itu? Yang boleh. Paham ya? Paham gula le tapi. Ha. Ai kubah orang ni orang. Laki Tuhan mana? Laki Tuhan. Udah ada barang ngono Ana barang bawa kau. Oh my god. Habis beli ya. Jangan walan hadiah beliau. Lungke man tao những người kia nó có Không biết là những uru. kêu nó có ưu bên nào như nó kìa. Kenapa?
Ha. Nyata nyambuk. Nyamba nih kamu. Malam-malam puasa pakai gotong royong. Kutu pakai sekarang ya. Allahu Akbar. Dua baru kok juga menikah nih bro. Itu yang kayak lebih. Dari jodoh hana mendeh pi. Kapan puang? Allah Rabbi, dua baru kok tuh kemerdekaan negaranya. Tip, belum. Kai lu. Ha. Kai lu. Iya. Iya. Ini kok bisa li pupung apa? Sampai tunggu hai tu dah. Tahu samping ti, beda lu. Mana puas mak ya, nikah penuh. Hai belen lau kau? Bek lalu tengah. Angku nyan ke. Bek bang bek lalu. Samping ti, samping. Bau pa ito. Yang boleh. Paham ya? Paham gula le tapi. Ha. Kubah orang yang ada. Lagi tu kan mana? Ada tu kan. Jangan ada barang ngono ah. Ana barang kau tahu. Oh my god. Habis beli ya. Jangan walan hadi ya beliau. Lục kè mà trong những người kia nó có gặp. Habis ya, uru. Kêu nó có ưu bên nào như nó kìa. Apa?